ikoringana na size ya suku na kinyo eta luguru no bo eta mea no bubia ine kintu tweta ratio kabia ine thabu ninde aciari ito chwabia kuria na ito kweregera bione kabinge tugeta aciari baraba no batu mno to baromie noe lakini mwana mbere ibana bagwatanira mwana mbere imbe terete bia kuria tureleire cia mucere ciambi ye onkudwania emoto kongela majukuru renge kedebetha baina mungao na mpempe na mucere teza sawa ewenge otiara no tu achiari baba inyelimu no nonto nabo bete atia tena goerua konene no ntoba kuona mheshimiwa wetu atoreterete bia kuria mheshimiwa karibu sana Bwana Yesu asifiwe mheshimiwa twetherie manto manene atorika na buru ora kubateria Bwana Yesu asifiwe asiari totera werwe kaitene kau kire mubunge wa Julius Taitumu na wetakire skuru isentere yi na muno ira ciande akomba kwethira kibamba sare na kinya akabongela kire mugana yo mbesa ira arabeya au nyumene skuru ira ciande no ndo injiari go na inkomie ciantere tokai ambasare ibo twenkuau ito baya gato te baya ito baya mwaka yo buonka mwana ore awale joka ora wa apply ambassador no tokora ndari moja mende mtu mwangu antona utona yero na kwero itiringari ngairo ae oke agwethro te apply te kan kyangu etere tatu badio koringara kalwe no nto koinya inyo kabara ba no batu yo garingari ngiro ae lakini ora hoyo lelete wende akona ambassador nankabonga ongela Keripotera Meru TV kumalenjo kegembe north mbeta mokiri onkonja Ibaya muno mwandiki wetu wandeto mukiri onkonja no tuboriboti na njira ekinyanilete Evans Mawira Karia na tongerete mabwe batongeria kumanterecha matende ni bara bachumirite na kuabone nde batetekeria akona munda yo mwingi yo nkulukia kamana ile komba kwithira UK ndone gikundi agikumenyekana ya Bogeta Society baugeta bone nyuma ya tongere bange komba kwithira bagechumira na kwa kuna munda yo mwingi yo ethirite UK ndwenterecha mitungu na kwena kinyayo ngiyo komba kwithira UK bangwa ni kwendwa riboti mwandiki wetu wandeto Jeff Wagituma nawe Evans Mawira Karia MCA wa Mitungu na tongeria bangi kathumba ba matura kuma ntere cia matendeni ni baumirite kurombera ikankurukie magana jairi ira cikwirikana ni tegi muno ni antu ba Bogeta Society na ikethira ikendwa inkuigwa kwena muntu gwetwa likwendeta itoneterwe natigane na miunda Mitungu inkuigwa kwena muntu gucieta Bogeta nakaria miunda ya Bogeta ya Mitungu yenene itoroi ibo gwetekania nani kureaja narwa kuthithia maromba turombera amba biundu antu bara bakwenda gwitongia na into bia mwingi bakiuga bakendia munda juju jo aikegana juri na sister otutethetie muno ndene antu reji kwena children's home iro itagwa St Joseph Home Caring Place na Caring Place eu ejuketi ana bantigwa ana bara bateguchiumba chokora ana bara bategweta skuru sister bakiraja na nenkeri munda juju ni community ya Mitungu ni kendombo tutethagia na njira eu itweregerete atwakira kinya cibitari nene muno aja yotethia antu betu munda juju juri na kanisa ya EAPC East Africa Pentecostal Church irere are nenkeri ikaitano munda juju jwe na aturi batwire guku bara bari ndene ya munda juju ndene berwa beje aja njirene ni kenda system bakona gwokara berigirite kugairwa bonda gwa gukara na itubagairite munda juju ikaitano cia kuthithia market gwito matendeni munda juju no jutwikirite murandi jo county government of Meru jura jweta gwe MYS na niju antu batekwireka antu tutekumenya antu batekumenya kai bao bochieta Bogeta anga bochieta likwindeta baguga bakeja kwendia munda juju na aru tukujeta ko barombera tubera kirundu keu igecindwe kirundu keu gitata no ntukiare gocindwa bakona bura mutanganga onere ngari ne mwanya ni ara kinya nkuruki MCA ujo na ugite muntu kagwatikanira mundene juju ati bara bakumenyekana akethira akiona nkanga mbute tugwejete kubaitira woni tubera Mitungu tira ya kinyanga gwa tene
mitungu ni aciarire na kuria nchamba cia kubatetaira kuruba kurungama bakabatetera na tugwitikaniria na antu baba munda jojo joteringithwi muntu uriku kana uriku na tukweja na rutha tuga turi baba matendeni antu baba bonthe bari kou antu bara betikiritwo kinya mundene jou isista ikanisa ya APC ni antu baba tuba matendeni baba karaja kamaketi kaka getu ni mukuru witagwa family mwene ngeri mumba omwamba ikaizire na juju unge imu antu ba thirikari ya county government of Meru ba MYS gwatweka kwe mugeni ukonekana kou muntu utikumenyeka muntu utikwereka muntu utitambulishite ugano na imbia kwenda munda jou tukweja na rutha antu baba bethere bakaritie munda jou na buria akonera guku atirongi ibe imenyere sana itugambite magamba ja maingi na tukenderea kugamba nabo mwanka mwisho mwanka tuone haki ya antu baba bari guku na munda jo tuja mwingi jo gucoka batu tweregerete mirandi menene sana eja ndene wodi eje twe mitungu na gutena ange kwene thakabia mwingi na rayumba gwikwa na twe tayari gukaribisha mirandi eu na ikyo tukuga tugakari into bietu kwa hali na mali ikenda bitenyangwa na onde MCO mitungu ntongeretie gutike thakagia mwingi gikariwa kaire mitungu gutike thakagia mwingi gakinyango kaire ndene wodi yetu tukenderea ukari interview na murungu ari mbere na murungu nuntu narwa tukuromba tukwariria muthetu jojo na tukwirwo ikiroria kimwe kira kindene antureji matuja kuruguka na kuona weru thati tukatetheka ndene munda jojo twina witikio na nteto ikabua ni untu kinya bugwati mbaru ni aria bangi nabo bakurikia thone giki antu baigwe kiriro kia na bau batigane kurwa na migunda ya public ka migunda ya public itumirike gutethia o muntu wonde uri mitungu teo mtu akaumagira na giuntu na rakenda ujwethie rijwae ni twike ni agutethia antu bonde uga tutikwenda amba bakwija gutonyerera miunde mwingi mono mono ere kuritirwa ngugi cia murungu ku itonyerwa kairi kuma na arua na itugwitikia romba ria twaromba murungu agutwigua ugwo keja gutonywa ikirundu gia kwenderea gutonyerera juu kana kwija kujujukia kana kujwendia ugwo koswira thinene na mono ki murungu kubera kinya bwatumira bawo kinya bwatumira system cia thirikari kinya bwatumira bwa abuse court processes no tukumanyibo kwa abuse court processes kinya bweta bwa corrupt judges batu tukarungama no tiro tugetikiri into bibia tubyomba kuwa bibia mitungu kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntuborondoro na njira ikinyanirite mu siasa na urokumirire mata agitike mu bunge ntere cia Tharaka siasa ne twitite cia mwaka wa 2027 bijekene ya Benson Muchomba chumirite na kutharekirane ne senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwendagata yakiwa niwe atumire biashara ciawe achumba kwithira chikingo no ntuba kwithiribo iba kuchindanira siasa agitine kia mbunge ya Senate nene na meneretie senator Mwendagata yakiwa nyote weti na mbere thiriti akireta rutero Tharaka Nithi kinya mitaratara kana mibango ire yumba kuthire gikinyanirwa ni senator we utuyethirite kinyanire ntere cia Tharaka Nithi riboti mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna Mosiasa kumaga ntere cia Tharaka na urarombaga giti kia mujumbe kirisia cia kuruka cia mwaka wa 2022 na kagitani gaka kemereria matagiti gike kirisia cia mwaka wa 2027 Benson Muchomba Marigo no athiete na mbere kuringanja gikithomora wari moroto wake kuma mwaka wa 2022 aranenkeria na igana rĩa bathatu sponsor ya kuthoma secondary no ntuinyogo ninka Tharaka eno ndathomithia kana kamwe kana igana rimwe na tuthatu cukuru mwanya ang'ang'ana na cukuru yetagwa Mpuku kuria arimo michara mwankarera watwikire ikuthongera ciacha ititwika registered inyonda aria arimo ba Mpuku michara mwaka 2020 21 22 23 24 tigo ya mundero keriga saitira raroka cukuru ya primary ya Gakongogonia rere wandia marimanti kwigika kirero gia shari wethera cukuru nare watini bakothongerwa indagaragio tuwa monana guturanjera wara barenda ara batorera matirio cha wakangeti amona kuria mubundi oroka mya kontobora bamberia ntigo ya emunde ndamenya gwana antu bakiuga cukuru yetu ithiguinge ngeti miaga Kongogoni nango katheko ethichoke inchi ende kumaro ukavukia thiguinge mbio na nyonka ro thata nkarea
Gamuchomba gitombera kanya gaka kuria kari gutigeria bakwebane na siasa cha kwathurana antu kimerega kana makanisa na ntura na miabwenerwe na chiacha cia ntura cia merega cia gikanisa nyuntiringa chiacha ino yogo ndinga chiacha cia maendeleo ake na ino icio chiacha twagirizo kwa tukiringa igwarira rikirite miragi seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwendaga tayikira kuga no muthukiritie gwira na njira ya kumuingithiria kambuni ararutagania gwira gukurukira mbunge ya seneti no ntiba gucindana gisiasa gintu kiraku gikimugitite njara yotethie muno kiri gutigira na kuringa njekia na barabata kwibumbira kuma gicigo munge kia Tharaka kimathomo na ntikwenda kuitha wira yakwa ni athukirwe muntu etawa seneta Gataya wa Ntamwenda ndirabangire kurunga MP athire na rutaga wira senate auga kampuni yetu ina makosa ende akuthia koreta report ira kampuni yetu mwankata yetwa senate anjiri otwira tumugukume atotumenengere milioni 100 achunkubarega milioni 50 achunkubarega milioni 20 mwanka ya milioni 1 mwanka ya gitario kinya auga bauga na ugatuona tugwetwa senate tora kampuni ina makosa macherwa nyuma ya biumia biere wataka gotiena makosa na siasa na bubui achonko baba karangangaga batienda abantu kwena nkuya bamenyenisia banjeria kuruta biashara chao Kenya mpora gana bwashari bacukuru ya Gakongogoni batariganire gucokia nkatho nonto bagwakirwa ngeti bwashari ba Gakongogoni itokenete muno nonto bamachimia wetu muchomba marigo buraturuthira gwire mbega muno ara okachukuru yetu karokere thaa 10 aturetera ngeti na itokenete muno ani bacinika upande gwatuika ana baikomenya bakithungirana bakiuma na washimani mwana akorukagira kinyamara kire nontu ingi kuunda no the inara irajagira kwa ngeti lakini rero nontu mheshimiwa koya twakira ngeti ngwete ya thinerera ya Kongogoni kathia ndeni ya Kongogoni itaga na kuona ngeti watchman wetu kira nkona nari ya thina nakyo ndeni ya Kongogoni atemagi nti gware onthe kaya ya kururua akathia kainga ngeti lakini emunthe tukona kiriga uro muchomba marigo na itokoromba twinthe turia turi ba Kongo tukamuringira kura tienu egekero ya ututetheria tio turi atiari mura antu batauma kura yaka gukurukira tamba bakuruka ndeni batuia kana muntu baraba kurionga batena guria kuruta bathungira kuba ya guturagara getuka Kongogoni kuma cukuru ya primary ya Kongogoni wandia marimante gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Iboya muno mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna na tugete na mbere na riboti cietu endere ana ba grade 10 betete na mbere na kumba kwithira baki kinya machukuru nende aciari bakuma gicigo mbunge akiatia nesti bori tukumba kwithira baki kiana bo banda kakire chukuru ya St Bosco ya Karama Boys rerentere chia Karama gicigo mbunge akiatia nia East arago tweganire chukuru enethirite igikurukiana na njira inene akiari murwamiri wa chukuru jekene ya Lentu rene ndugite na rombete aciari bethere bagikiana bo bandaka chukuru nontu etethirite akikibwithebo ya kimathomo kinya kimatinda kana kimichetho ibetherite bakibwithia bobo ya Adams Muturia wa Thirinje mwandiki wetu wa Ntheto nari na riboti na njire kinyanilite Orira itongenten betete na mbere kwithwa kiripoti nene skuru mwanya mwarimu wa St Don Bosco Karama Boys Secondary School na ishombe Ganisti awete thukururi banganite buroti ere betete na mbere mutaratara wa CBE. This time we are receiving the CBE learners, and we have put all the preparations are ready. The dormitories are well put and well organized. We have our classes are well made. The teachers are ready to receive them, and I want to assure the parents that we are ready to handle all the 3 pathways, and that learners will be taken care of well, and we expect them also to do well. We have set a target in the current Form 4 class. Last year we set a target of 7 and we got 7.32. This year we have set a target of 8.0 and I'm sure also we will get that target or even surpass it. I want to tell the parents that they should have confidence with their school because they have seen that the learners are doing well
We have a very good study environment. They are available and we can always listen to them, to always be listened to contribute to the decision making, to make our school better than it is. Kuruki mwarimu munene onombete kwithira ikenera mpumi chegero kia 2025 kira kirombera kwithira gitangacho ntuko inka inthiru ara thukuru ombete kwithira ikionania ukira kunene. We are registered a candidature of 111 boys and 82 of them qualifying to the university, that is class and above, and the 2 boys is called a grade A-. Last year, 2024, we had that 5 boys qualifying to go to the university, and we had got a mean score of 6.065. So this year it's an improvement of 1.2 digit and above. This has been realized because of the commitment among the teachers, among the students, and other stakeholders. And I want to take this opportunity to thank the Board of Management for the commitment they have put to ensure these results are realized. Akirikire na chokorete mubunge washigwa mbunge ketiganisti mporo abori nkatho akiwa no mo bara batumete thukuru mba kwithira igita na mbere ukira mono tiro bakira science laboratory ira kuantha kaini chombete kwithira chekiluka ndene sciences bonene. I want also to sincerely thank our area MP, Honorable Pronto Abori, for ensuring that we have a laboratory which is functional and that expanded the capacity. And this one has led to great performance of boys in sciences, and that's how we were able to realize those very good results in sciences. Nkiripoti ya Meru TV kumatiani Betanda Msuturia Wadhirija. Thamonja na ndeka 19 tukekira gatante ndeto chia Meru TV muthenyani wambita muthoni wakiramana amona wambita muthoni wakiramana nguchukiri nkatho cha manyamno na tupotithia atira kimitandao yetu yo kinyanira Facebook na kinya YouTube kenda gutira anuku gwata nduono wara chikoma kuthira chikarika Meru omeya Meru na kinyandi gurune yetu yonthe ya Kenya auna ni aringi mbicha na kinyandi kipeto bande toto abuchukiri nkatho cha manyamno na tupotira Meru TV muthenya kumba kwithira ikinyanira.